Yesu asifiwe. Kubera ko ibyo wakora byakoze abandi kera. Ibyo uri musenga uyu munsi, ibyo uri mubwiriza uyu munsi, icyo uri muvuga uyu munsi, hari ababikoze mbere. Uvuga ko umwanya wawe ukoresha neza. Reka dusenge hanyuma tuze gutanga iri jambo ritangiye mbere. Mana data wa twese uri mu ijuru. Asante Yesu. Nami Yesu Kristo. Tukuzaba kwizerwa n'inyirinda cy'amunsi Mana tubaye imbere yawe. Turahabanza n'amaso. Asante kuko tuza gusenga abana bacu izina ryawe rishimwe. Ahandi bakabira ubutabazi. Ahandi bakorera uretse muri wowe shimwe kuri Imana izivuga bikaba uretse muri wowe amajwi yacu mbere yawe uretse muri wowe uretse ibibazo hari ibibazo hari iwacu abayobozi bakomeye, icananira abategetsi bakomeye, icananira abatwibwira ko bakomeye, icananira abanyamahanga bafite ijambo rikomeye. Ariko wowe kirashoboka. Haleluya. Kuri wowe birashoboka Mana, kuri wowe birashoboka. Reka tuvugire Imana ishobora rwose. Ifite igisubizo cya byose. Yesu Mana. Iyo dusanga byose biri mu kuboko Mana y'Imana. Turakwinginze uyu mugoroba Mana. Turagutakiye Mana. Ndagenda kuri iriya misozi. Kandagira muri iriya misozi. Ongera ureko bwiza bwawe umanuka hariya hantu. Ongera ureko bwiza bwawe umanuka kuri iriya misozi Mana. Bwiza bwawe ni gutembe kuri iriya misozi. Mana we ibuka. Ibuka amasengesho asengeye muri iriya misozi. Ibuka amajwi yazamutse muri iriya ntego. Ibuka amajwi yazamutse muri iriya mazi. Ibuka iriya micamu amajwi yazamutse mashini izina ryawe rera Mana. Niwe wenyine washobora gutanga amahoro ari hano. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mana twaboneye inganje. Imana twaboneye umunehemwe. Imana twaboneye kundono. Na n'ubu uracyari Mana turahinduka. Abana bantu twambara ishusho runaka ishobora guhinduka ariko we ntuhinduka. We turahinduka. Hari icyo bavuze. Hari icyo batuye kuri iriya misozi. Hari icyo bavuze. Hari isezerano wasezeraniye Mana. Uwo niwe duhamagara uyu mugoroba. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka tukubone Mana. Reka wongere uduhindukire n'amaso y'imbabazi. Ongera tugarukire n'amaso y'imbabazi. Niwe wiriya nkota washobora kuyihagarika. Aya maraso atemba niwe washobora kuyihagarika. Niwe wenyine gusa. Uriya muheto uforeye hariya hantu niwe washobora kuwuvuna. Dawundi nawe ukomeye twabona. Nawe twabona uzi kuvuga ibikwiriye. Nawe twahabona. Uretse wowe gusa Mana we. Reka tukubone Mana yo mu ijuru we. Reka twongere tukubone. Duhindukire n'amaso y'imbabazi. Tuvemerere Mana, tuvumerere. Tumva ijwi ryawe ryiza. Uyu mugoroba turagusuhuje. Mwiriwe data wo mu ijuru we. Wewe waremye. Wewe uhagaze kuri iriya misozi. Ukagira icyo uvuga. Na n'ubu uracyari Mana. Reka tukubone Mana yacu we. Twongere tukubone. Bariya babyeyi bakubone. Bariya bapapa bakubone. Bariya bato bakubone. No wenyine wakora ibikomeye tutashobora. Ibyo tutashobora. No wabikora Mana. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Data turagushimiye umugoroba mwiza. Tugushimiye ko kuri yamaniza yumva. Yatwumvise wa munsi turi minembwe. Yatwumvise wa munsi turi inganje. Yatwumvise wa munsi ndi Kinshasa hakubwe. Ubwira kabiri babaye izuba rihari ryaka ku manywa y'aho. Uracyari wowe. Turahinduka Mana we. Ndakubonye izuba riva saa kenda. Na n'ubu uracyari wowe. Nawe wagira icyo ukora Mana. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Gira icyo ukora data wera mu ijuru we. Gira icyo ukora. Wewe nabonye wa munsi Salongo. Niwe nabonye
Imana y'ijuru wagira icyo ukora kenshi cyubahiro ndagushimiye data kuko uzawumva shimye kuko udukunda kandi utwitayeho utaducira imirimo yacu myiza ahubwo urukundo rwawe n'imbabazi zawe urakoze kubw'uyu mugoroba ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze amen. Bwana asifiwe. Nje biza bintwara ahantu. Bwana asifiwe. Wenda bato hari abataragiye bahakurira muze mutubabarira ariko hakuriye arahazi. Amen. Nabonye Imana nikinca saa 10 z'ijoro nterwa n'abantu barenza babicaye ngaho. Uwo munsi ndavango hari saa 10 ndavango Mana saa 8 sorry byakurangira saa 10 ndavango Mana uhishe naratangaye. Nari mu nzu nije nyine hanze hari umuzamu arambwira ngo baraduteye ndamubwira ngo ntusakuze ndavango Mana uhishe niryo jambo nakoreshe muzamumva ngo umuntu arasenga amasengesho menshi naravuze ngora ngo Mana uhishe abadayimoni niko ndavuze ngo uhishe abadayimoni umare ndahagarara mu nzu sinari kiryamye kuko nije bariko bashaka muri yanzu barinjira muri yanzu barashagajaga ahantu hose kera ne bari bazi intozi ni wazize zaga zinjira mu nzu twamaze cyane barashagajaga mu nzu bataha bambuze ngo basohoke hanze bakora igitangaza bamava ngo twamwishe ubwo nukuri barasohotse hanze ngo bagende hanze bamava ngo twamwishe none kubera inkuru basokanye bagenda batangaza abantu bose muri quartier abari baza bavandimwe bahita baja mu kiriyo nyine bararira telefone ziracicikana bavuga ko napfuye mu mwanya ngo haze kugera saa 2 mbona commissaire de zone arinjiye muri Chakipa ni voiture Mercedes Benz arinjira ngo ashikara parika y'umutuku ngo hagere asanga nahagaze muri Chakipa arambwira ngo se nawe watabaye hano arambwira ngo ntabwo natabaye none ko batubwiye ngo hari umurambo w'umuntu bishemo hano ari he nta murambo w'umuntu bishe nta muntu waguye muri inzu namwe ngo ntawe none se waruhari ndabana naringana none se waba urumwe wari uri muri abantu bari barahanganije ahubwo haraye ntabanije narije nyine bonafashe telefone ahamagaye kuri abategetsi bari bamutumye bati nta muntu waguye bati wo sanze ari muzima. Bwana sifiwe. Jira modoka uze gutanga amakuru kuko ku mujyi wa Kinshasa usuze ko muri zone ya Lemba haguye umuntu ubu niwe narije kureba umurambo. Bwana sifiwe. Iyo Mana uwo munsi yampisha babwisha ukuri kona ngo barashakashatse mu nzu barasohoka nabo mwe umusirikare wafite imbunda wari wakuraje kundasa ngo ashikarambaza ngo se witwa nambwira ngo nitwa Gitongo nuko ndi umunyeshuri none se kuba yatubwira ngo hano hari abantu ni barari nyine ntiwangona arambwira ngo ureke kuvuga cyane uvuge gahoro batakwica kuko niwe bahaye bashaka ya masarasoka ngo umugabo twavugana nta wundi twase kuvugana kandi ubu ni wari ufite imbunda bari bitwaje kuza kunisha tugira iki haleluya iracyari yamana nu navuye aho ngo dusenge Imana tugira ngo duhumuri wacu uko duhaye tureba kuri televiziyo twakanuye amaso tuba tureba azuru ni bemba arimo dutuka ngo niko bene wacu bazicara kuri ya televiziyo bahaye bavugira igihugu ubundi bari mu kwicara ni bari kwafi iracyari yamana kandi ifite amasezerano hari niyo tugomba gukurikirana tukavuga ngo Mana niwe wavuze gutya tukayibutsa no gusenga cyo tubira ngo niwe wavuze gutya ntacyo navuze kandi ntanga twayihaye ngamwira ngo ari ngatwatanga kubira ngo Imana ituyoboke tazi. Bwana sifiwe. Tutaza kurondogora sawa reka pastor na mwari muhaguruke tubahe iyo mpano mu izina rya Global Network. Dushimye Imana kuko mwadutumiye ukana twakira Imana ibaho umugisha no kuri pe ubushobozi bwinshi buke dufite cyose bipfunyikiye mahangana ngo twakirire gutyo data mushaho
Hey.